Ikipe ya Rayon Sport yamaze gutanga urutonde rw'abakinnyi 28 irutanga irushyikiriza ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Urutonde rw'abakinnyi bazifashishwa mikino ya CAF Confederation Cup. Muri iki kiganiro cyacu tujye kugaruka rero muri bamwe mu bakinnyi batanzwe ku rutonde rw'ikipe ya Rayon Sport izifashisha muri iyi mikino ya CAF Confederation Cup. Mu banyezamu batanzwe kuri uru rutonde Drissa Kulayateni harimo kubera ko yarangije gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport ku bwumvikane bw'impande zombi. Mu banyezamu batanzwe rero ku rutonde rw'ikipe harimo umunyezamu nimero ya mbere y'ikipe ya Rayon Sport bita Dande Junior, akaba yambara nimero 35 mu mugongo. Undi munyezamu watanzwe kuri uru rutonde ni Mugisha Yves, umunyezamu ukiri mutoya ariko wagiye ugaragaza impano idasanzwe. Nubwo rero ataratinyuka cyane ku buryo yaba nimero ya mbere mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport, ariko imikino imwe yagiye yifashishwa yashoboye kwitwaramo neza. Kuri uru rutonde rw'abanyezamu kandi hatanzwe umunyezamu waturutse mu ikipe y'abato, umunyezamu bita Muvunyi Aime Christian. Muri ba myugariro batanzwe kandi kuri uru rutonde harimo umwana waturutse mu ikipe y'abato, umwana bita Alexandre Bikorimana. Kandi muri ba myugariro bandi harimo Ishimwe Eriga Nijuru ukina kuri nimero 3, ndetse rero akazajya afashwa n'umukinnyi bita Nshimiyimana Fabrice ushobora kumwungana kuri nimero 3. Muri ba myugariro batanzwe kandi harimo Nshimiyimana Emmanuel aka Kabange, akaba ari nawe kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport ushobora kunganirwa n'umukinnyi bita Umukiza Obedi. Mu mutima hagati mu bwugarizi harimo Nshuti Didier umukinnyi w'umunyarwanda, akamo Mutumona Wakonda Kandaberi umukinnyi w'umunyamahanga. Hagati kandi harimo umukinnyi bita Charles Chiplao, ndetse akazamo n'umukinnyi mushya bita Mohamed Watara. Abo rero n'abakinnyi b'abadefanseri cyangwa se abakinnyi bakina bugarira batanzwe ku rutonde rw'ikipe ya Rayon Sport bohererezwa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF nk'abakinnyi bazifashishwa mu mikino ya CAF Confederation Cup. Abakinnyi bo hagati batanzwe kuri uru rutonde harimo Tambwe Gloire Ngonga, akaba yashyizwe ku rutonde rw'abakinnyi bakina hagati. Harimo Nkundimana Fabio, umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport waturutse muri Marine. Nisingizwe Christian, umukinnyi ukina nka defensive midfielder waturutse mu ikipe ya Mukura. Mudeli Akbale, umukinnyi waturutse muri Gasogi United. Ndayishimiye Didier, umukinnyi waturutse muri AS Kigali nubwo akinaga nimero 2 ariko azakinishwa hagati mu kibuga. Harimo kandi Ibrahim Jingaley, umukinnyi w'umuhanga, umukinnyi wabigaragaje muri imikino ya Sekafa Kagame Cup. Isa Jigwiba, umukinnyi w'umuhanga cyane wabaye MVP wa shampiyona y'igihugu cya Mali, ndetse akaba n'umukinnyi mushya Eri Mukono cyangwa se batazira Eldinho. Abo rero akaba ari abakinnyi bakina hagati batanzwe ku rutonde rw'ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bakina basatira batanzwe ku rutonde harimo Nkundimana Asmani, umukinnyi wakiniraga ikipe ya Rayon Sport umwaka ushize. Hakabamo Boris Gibeno, umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport ukina nka nimero 7. Hakabamo Antonio Atiso Kojo, umukinnyi wagaragaje ko ari umuhanga cyane cyane mu gutsinda ibitego ukina kuri nimero 11. Hakabamo umukinnyi w'umunyarwanda ukiri muto cyane bita Muhoza Daniel, n'umukinnyi wagaragaje ko ari umwana ukiri muto kandi w'umuhanga ukina rero nka nimero 11. Hakaba Iradukunda Eritatu, umukinnyi waturutse muri Mukura wagaragaje ko ari umuhanga cyane ukina nka nimero 7. Hakaba umukinnyi bita Kizimana Zuberi, umukinnyi waturutse mu ikipe ya Mukura ukina nka nimero 11. Hakaba rero rutahizamu rero w'ikipe ya Rayon Sport Junior Kameni Herman, akaba ari umukinnyi nawe rero ukina nka rutahizamu. Ndetse kuri uru rutonde hariho rero umukinnyi w'umunyarwanda ukina nk'umwataka bita Nizeyimana Mubaraka. Akaba rero ari abakinnyi batanzwe ku rutonde rw'ikipe ya Rayon Sport urwohererezwa CAF nk'abakinnyi bazifashishwa muri CAF Confederation Cup. Mu bakinnyi batanzwe kuri rutonde rw'ikipe ya Rayon Sport
harimo abakinnyi 18 bose bashya. Muri abo bakinnyi rero harimo umunyezamu Dande Junior, Shuti Didier, Matumona Wakonda Kandabele, Charles Chipulawo, Nkundimana Fabio, Nisingizwe Christian, Mudeli Akbal, Ndayishimiye Didier, Ibrahim Jingalei, Isa Jigwiba, Boris Gibenu, Antonio Atiso Kojo, Muhoza Daniel, Iradukunda Eritatu, Hakizimana Zuberi, Junior Kameni Herimani, Mohamed Watara ndetse na Mokono Eri. Abo rero n'urutonde rw'abakinnyi bashyashya bose 18 ikipe ya Rayon Sport yongeyemo muri uyu mwaka 2026 2024 kugira ngo bazayifashe muri shampiyona y'u Rwanda ndetse n'imikino ya CAF Confederation Cup. Ikipe ya Rayon Sport ikaba ifite icyizere kiri hejuru cyane gushobora kwitegura neza ikaba yakomeza mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Icyizere cyazamutse ubwo ikipe ya Rayon Sport yitwaraga neza mu gikombe cya CAF Kagame Cup, maze ikaza rero kurangira yegukanye kino gikombe yaherukaga nyuma y'imyaka 28 kandi ikakegukana itsinze amakipe akomeye harimo n'ikipe ya Gor Mahia. Byagaragara ko ari ikipe nziza kandi iteguye neza, bityo icyizere ikipe ya Rayon Sport kirazamuka cyane. Batangira kwitegura neza kugira ngo bazarebe ko bakomeza mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Mu ijonjora rya mbere ry'ibanze ikipe ya Rayon Sport yatomboye ikipe yo muri Cameroon, ikipe bita Panthers Sportif de Dinde, ikaba izahura n'ikipe ya Rayon Sport mu ijonjora rya mbere ry'ibanze. Bityo Rayon Sport yemeza ko ikipe idakomeye cyane ku buryo rero iramutse yiteguye neza ishobora kuba yayisezerera mu itsinda rya mbere ry'ibanze. Ikipe izakomeza hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Panthers Sportif de Dinde, ikipe yo muri Cameroon izahura n'izakomeza hagati ya Atomic Ngome, ikipe yo muri Komore, ndetse n'ikipe bita African Black Bulls, ikipe yo muri Mozambique. Mu ijonjora rya kabiri iteganyijwe kuzaba mu kwezi k'Ukwakira kwa 2026. Nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abafana bayo babonye amakipe batomboye, batangiye kubyinira ku rukoma, baravuga bati nyamara noneho iki nicyo gihe, ibintu birashoboka, dushobora kuba twajya mu matsinda ya CAF Confederation Cup turamutse twiteguye neza, dore ko ikipe yacu twabonye ko itanga icyizere, yatsinze amakipe akomeye muri CAF Kagame Cup ndetse ikaba itaratsindwa n'umukino n'umwe. Nyuma yaho itsinye imikino irenga 5 ndetse hakiyongera n'imikino ya gishuti yagiye ikina n'amakipe atandukanye. Bityo rero icyizere cyarazamutse ndetse ikipe ya Rayon Sport itangira kwitegura neza, yongeramo n'abakinnyi babiri nyuma y'uko rero isoje CAF Kagame Cup, aho yongeyeho umudefenseur bita Watara ndetse n'undi mukinnyi ukina hagati bita Mokono Eri kugira ngo bakomeze gufasha ikipe kwitegura neza, bityo ishobora kuba yakomeza ngo igere mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Ikipe tuyifurije imyiteguro myiza kugira ngo irebe uburyo yakomeza kwitegura neza, bityo ishobore kuzashimisha abafana bayo muri uyu mwaka, dore ko igikombe cya mbere cyo yarangije kugitwara cya CAF Kagame Cup yaherukaga nyuma y'imyaka 28. Tubifurije rero n'imyiteguro myiza kandi tubashimiye kuba mwadukurikiye. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.